ki te nei. O la lope wa matanga wa tutua nisi o whamatalanga wele pamani a ko peo ta oto te nei tatou forensic audit whamanona. O tae ao la urua I fono I la soluru, la urua I fono mo ka peneta. A tasi al tangata no balau mai ai o le minista o Sotusi. Fionga ya paunga e sila le li poti ma fa vai o le ufa vai mai I fai unga o le susu engale na fai. O le mau o le fionga le minista e te le sila asanga e taunto e tiro li poti. Ona e tu langa o kika eno mai vai li poti. O kika mai fafo. Peita na mau tala muli. O lo ua afia I ma tatou o kika I nei. Witi so lo tele tonunga. Tu peranga luenga e fai e o kika e mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tūlanga o le susu enga I atoa me umolo mai. O le whamtalanga na le ministano mai e tea. E o le solulu a tonu le o atuai fufunga o mamatilo loa le kapeneta I le mafuanga na lai o na va ili poloketi umanei. O le mau o le malo tau o le malo le fatu atu le mai. E le te tau na mato o mai pongi sa tau ave le tunu ufapea. O na foi na mafua lua felu sutasi o mato moli mawina te tau na va ili manino le malo fo la tu le mai a mato yai mal sa fa pito ini poloketi o lesa yai le tulanga fa pea ele ile leilo na fa foi ina mal tau unga mal ata te moli mau e yai poloketi na fai ele tau no se tau unga le na mafua o na fai le forensic audit le mal lua felu sutasi o le wa umal no fo ingo le fto ameli poti wa umi tele na fatat ameli poti ele o yo o ngal men fa yatu su a channelize mai lunga li poti o le upulna na mai eta ena laino to ta pal minister to sila au mai a no mata upuna laina su el mata po le ama fuanga na laina fai le poloketi fa de tainga le wala le na fai nei si se furu family ona ai fa kilomita o e sila I tuai si po le altu langa le wala o le matua le tu lai se tu langa le se furu family ona fa kilomita se tu langa fa pe mata upulaia e le mafaina alo el vai el malo a wavo e te le afiang o ai o fela o real tupi o mana fa tale wala o le leilo na fati nonga le leilo na pufuanga sa le leilo na monitoring sa le leilo na supervision o ata fa pena lena manatu e tu lai mai fo I su enga lena mai le forensic court peita wale o lea o le mta upu le sa no I mul pola e le losa lau miliona o le tatou pasene o le tatou talo tupe ioe ele mafaina mato o mai loa fa solo le tatou ngaluenga e au no ma le fesiringia o le tupen fa tabale le malo tausi e tatau na manino me uma I le fa solongo ngaluenga mo le alu mo le lumanai e le se tupe la ititi le 2.5 miliona e le mafai e tatau o na va ili ma ave le pale mene le fa nga ino le pasene o le tupe le ana mai e fai ele malo tau ave le malo ina ule pasi el talo tu ma o le pli potina te tau foi na ave teipo di lumo le pan mene o le ale mene fa nga ilu se la 5 miliona le tonu fi masina bal masina o mea malama na o le ale me te tau pe sene pe lua sene le afu le tunu e te tau na malama le tunu o le upu le fa pe mai mautupe la fa fena le mai mautupe o me te tau na malama le tunu 250 million a mai le ripoti sila va ai ale lei piele li ai o malama le tau o venga o fainga malo te midini e ngai mo le lumana ele o se siala I tu a manino ale mata le vai ia ua solonga le lei tau fainga al fainga malo isi tato ter leu pasi tato ter tu pele na pasi nei me alo ia na so le pule tala noa ama va ai le fa solonga o ngalwenga uma ina ia malama ma manino le tunu
O te whiwasile atu whamanole tūnanga lea walawa Sariputi o last week. O Roseful Roya suspected cases o le Nisena. E se mai la i le whatinonga o tui o le whanau. O ane se whatinonga le mano o whaita o la tui tanga me ngā le maa o whapea o le isi mafua anga pisi me whama i lea wale tui o mai na misamu o borders. O tūlanga i whemaranga i. O la se sila sila whamanole o whio.